Enkosi. Uyathi Fast and the Furious 12. yini lokho Fast and the Furious 12. Ngicela uncede lo mhlabazi lapha. Nakhomba iFast and the Furious 12. Njani? ukahle Ngwabile? Ngibuya njani? mathi umekhaphile Lalela ke Nkosi. Bangibophile. Bathi ngimekaphe illegal. So bangikhipha. Akuna case number. So angathi ngente njani? Ngimandla ngancitha. kahle kahle nje ukuthi wena utsinyalo bakubophe nge-wrongful arrest Yale igama le makeup yini? ya ngiyati international makeup So nabangibopho na bhuti akuna case number akunani. Ngimandla ngancitha lo Matiko. la ngakuncedzele ngumatiko mina ngimandla maseko Mandla mase umuphi lo? mandla maseko Antonis office lakhe liseferrera street angakuncedza lo mjida lo kasi udila ngema-matters lamaningi nole wrongful arrest aphindze futhi lona akuncedzeni nakuthi mhlawumbe tindzaba tema-rough understand Ngiphi number yakhe? ithi ithatha lapho Ayibide ngenhlongo ngizoyibamba ngihlakaniphe kakhulu mina. 084 084 844 844 1007 1007. lo office lakhe liseferrera street eshell garage Ngubani konje? ngumaseko Antonis MP Maseko Antonis Ngazangacathi